Ita nga malem kakabsat in relation to that, on that note, I'd like to speak to you on the subject, characteristics of a healthy Christian. Characteristics of a healthy Christian. Anyada dagiti kababalin wenno traits wenno pangkitaan tayo, pangrukudan tayo, wenno makita tayo nga manifestations iti maysa nga nasalunat nga Kristiyano. Amen? Nasalunat kamot lang? Amen? Nasalunat tayo mo lang? Let us pray. Father in heaven, we thank you that even in this part of the globe, in the Ilocanja, you listen to our prayers. Ket apo, at tuy kami nga gununoy king ka, tapno bendisyonam dayto nga oras. Tamarealize mi apo, nga kasapulan nga nasalunat kami, agpasalunat kami apo ti spiritual life. Tangamin, adu dagiti foreign elements nga mabalin, nga mangted iti panagsakit iti spiritual uno iti pamati mi apo. Ket kasapulan, iti panang reinforce mi, deti spiritual immune system nga makungkuna. Ket bendisyonam apo ti adipen mo, matulungak ko madigiti kakabsat, tinak pa nang ibinsa-binsa deti nga message, by giving it sense, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Characteristics of a healthy Christian. Dito pandemic, ti kasapulan tayo kakabsat, ket panagpasalunat, panangpapigsa iti immune system, babaen kadagiti right diet and supplements nga mabalin nga mangtulong iti salunat tayo. Because hantay maiwasan iti may expose, hantay amuno sinno iti carrier, ket no bilang man masango DJ we face kadigitoy kakabsat, let's make sure that we are healthy and strong to maresist di bagi tayo kakabsat. Digitoy nga banbanag wenno saksakit. As servants and Christians, God wants us to be healthy. You know how important health is. Kunada nga rod, health is wealth. Because even if you want to do many things, when you do not have the health to be able to do those things, it remains a wish. So as Christians, the Lord wants to do many things through our lives. Ngayon masapol mo't kakabsat nga nasalunat iti spiritual life tayo. So, kadetoy nga message, I would like to challenge you, agpasalunat tayo. What are the characteristics of a healthy Christian? How do I know if I am healthy? This is a diagnostic message to assess your spirituality. Tamabalin nga kunatayo kat okay akmet. Don't you know at times kunatayo kat okay akmet. Ngem no mapang kagayam agpa-check up, napo na nga to gayam si ugar mo. Adagayam problema mon iti cholesterol. But you feel okay. Kat at times kasjay mo ti panagrit na tayo. I'm okay kunatayo. Ngem no makita tayo kat suriin tayo kasla ka dito lesson da itang malem. Ma-realize tayo, ay, adagayam masapul nga isettle ko nga ba nagtibiyag ko. Adagayam masapul nga tratarek nga banag iti panagbiag ko kasmay sa Kristiyano. So what are the characteristics of a healthy Christian? Number one, a healthy Christian has staying power. Staying power. Tiket na nga sa wunde, di kakabsat, ket nabilag. No power ko nam kakabsat ket pan nakabalin. Iti Bible, the word nga power, it comes from the word dunamis, from which we get the word dynamite.
ket ta dynamite kakabsat, isut us-usaran da iding pagbukat. Dagiti aramiden da nga kalsada yan ta Cagayan. Dinamitaan da. Pasabugan da di bantay, di sikig, bakrang ti bantay. So that mabalin da nga bukatan ket pagbalinin da nga dalan. Very powerful dynamite. So ti maysa Kristiyano nga nasalunat, makitam kakabsat nakirod. Nabileg, naingal. Very forceful and very strong. In 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. So, are you powerful? Do you think you are strong in your spiritual life? Nga mang resist, wano mang overcome? Do you have that capability nga mga ramid? Kasi no power ko nam kakabsat ket kaslang potency, the ability to perform, the ability to accomplish, to achieve. Nalawag nga makita tayo, di giti papaaramid tiyapo kakabsat. Ket it's either nuhaan nga numadidye condition di spiritual life mo, imbes nga power iti mariknam ket fear. O hangko kaya deto. Ay hantay maaramid deto. Ag negative tayo no kwa kakabsat. Tas pagarigan kuna tayo. Kakabsat, ipag-pray tayo nga uray kastoy nga pandemic ken crisis. Kakabsat, ket agtubo nga agtaod iti maysa nga dakdakkel nga sanctuaryo ti HBBC Bacara. Amen. Ammom numayat ti condition ti spiritual life mo ket go pastor kunam. Ngam no medyo negative kagat alanganin na kasano ko man agado nga problema paggastuan. Iso nga ti healthy Christian kakabsat adaking kuana dayjay nga power. So the opposite of power and love and sound mind could fear, as you can see in the verse. Ket deta kakabsat nga aspeto, it is a condition of the mind. Ket deto'y panunot kakabsat, nasisita nga aywanan tayo. Gaputa no saan tayo nga matagiben. Ken maaywanan dagiti pampanunot tayo. Masarek kakabsat dagiti elemento nga dakes. Masarek ti anak kasawanan dete no kuma apay nga ta kunam DJ kwa di uneg ti balay. Apay nga ta nga biglang nga agpukaw iti silaw. Kada kuryente, dito yung nagtibalay. Idinto nga nakapimpintas, ngam dim gayam ammo, kinitikit tiba ng kakabsat tibao. So, awanan iti aglasat pa'y kakabsat nga kuryente, nga mangtad iti silaw, ta kinitikit tibanan iti bao, di gijay, waywaya. No apay mo't nga jewayat nagtripan da kakabsat nga kinitikit tiban. So, no hantay maalwadan ti panunot tayo kakabsat, ket iturayan na tayo, i-govern na tayo, tay lasag tayo. Uno digiti na ilubungan, kat isuti kasla mangyayos, DJ, napintas. Iso nga, kitam di Bible ko na nagatinted ti apo ka, sound mind. Not fear, but sound mind. Not fear, but power. Iso nga kakabsa, tapno ma-accomplish tayo, maaramid tayo. Dagiti kayat tiyapo nga ipaaramid, ken kayat nga sarangten, dagiti problema ti panagbiag. Masapol nga pasalon atin tayo ti spiritual life tayo. Meaning, masapol nga ti panunot tayo, saturaten tayo kakabsat, dagiti na Diyosan nga banbanag. Feed your faith and starve your doubts. Papigsaam ta pamatim, power ti kayat nga sawon dayjay. I-reinforceam ta pamatim. Makitam ko ma need nga kunam, no aduuna iti spend ko iti han nga makapapig sa ti pamatik, siyak tumutlat marigatan tunudumteng ti problema. Iso nga masapol nga papigsag ti pamatik because God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So that is a healthy Christian. He has a staying power. Number 2, kakabsat. Not only that,
But a healthy Christian has a strong private life. A healthy Christian has a strong private life. Tibiyag tayo ngamin, duha ka kabsat iti pagparangan na. Di makuna nga private life ken public life. No public life ko na tayo, this is now a time nga engage tayon iti panagserbi wenno panakay-expose kadagiti tattao. Public life can be as small as your family. Public life can be DJ papa mo pa nagtrabaho. Your public life ket isu DJ biyag mo nga makita kakabsat dagiti sabali nga tattao. That is your public life. But people can see your public life, but they cannot see your private life. Handaan mo kakabsat no anat activities mo, ana iti naguned, di private, no private ko nam ket privado. It's like something that is confidential. Amoy confidential kakabsat. It is not being known and read by everyone. You know, at the privacy nga makuna, private life. So tinasalunat nga Kristiyano kakabsat, ket strong isuna kadayjay private life na. Amuna kakabsat nga ikaso DJ rebeng nga aramiden na ijay private life na nga makuna. We all have our private life. We all have our public life, yes, but we all also have our private life. Kat dating a private life kakabsat, to name a few, iso da ito'y DJ, time mo nga makisarsarita ti Apo. It's called the private time with the Lord. Da ito'y DJ time mo kakabsat, nga aglukib, agbasa ti Biblia. Your personal quiet time with the Lord. So a healthy Christian has a strong private life. No damagam king kuana, kumusta iti devotional na kakabsat? No damagam king kuana, kumusta ti prayer life na? Iti uray ka lang nga makuryente, ti panagsumbat na praise God na kamaymayat takim imbag ti Apo. So how is your private life? Public life, obvious. Makitam. Ngam private life kakabsat, iso dayjay ti number 1. How is your private life? Damagaman ta kaabay mo. How is your private life? We need to devote our private life into study. Deto'y private life kakabsat ket kasla isot panangisaganam iti biyag mo. Tapnon ti kasta ket effective ka ken powerful ka nga mangarami dagiti annungem. It's your time to prepare yourself. And do you agree with me that preparation plays a greater percentage to any program or anything in life? More preparation, less pressure. Less preparation, more pressure. No preparation, all pressure. So, deto'y private life tayo. Deto'y time tayo nga makisarita ti Apo, private life. Masapol kakabsat nga deto'y asikasuam, ikasom, papigsaam. Spend more time with God. Amuyo, we must be wary at this kasi ni Satan kakabsat, adot distractions nga itad ni Satan tapno mabanganan ka kat sa mo nga maipreparar nga nasaya at di puso ken panunot mo, babaan ka deto'y private life mo nga makuna. Ado nga bangan. Ado nga distraction kakabsat. Ngam kas Kristiyano ma-realize mo, if I am going to face this world and do my task and accomplish di gito insurat ko nga aramidag itang agmalem, masapol nga detay kas lang mapanag agsakdo iti Apo tawam mo maipaay mo no di ka agsakdo iti Apo. Because you can only give out what is inside. Gusto ka kabsat? You agree with that?
Kasla ko madayto nga lesson, no hangko nga inadal kakabsat, ket awang kumat ba i-provide ko nga sense na kada kayo. You know? So you can only give what is inside. Maitid mula ang DJ addakin ka. And we have been given this privilege to come to the throne of grace, to open this book. Kaya kung nakarudan kakabsat, life is a journey. And we have the privilege to travel first class. No first class ko na, nagsakay ka ti train, at da iti category, di ticket nga mabali mo katangan, or airplane. Sino kada kayo tinakapadas ng tinag-travel ti business class? Oh, bagpay ni Pastor John, naka-travel ti business class. Siya kakabsat kat, dete lata promo no kwa. Piso flight, 1 peso flight. Economy. So, diyan nagti-aeroplano, at the business class, at the middle, at damot ti economy. Ngam di middle ka na economy, agpadang economy di jayan. Dalabasit na nga to jayan. Nung mapangkat Manila, it's not worth it. Oo, nga gastusom day nga amount, business class. But if you go to Hawaii, that long journey, long trip, you go to the Middle East, which is more than 10 hours, it's worth buying the business class. Iti nag-travel ka nga napan, iti Middle East, economy, kakabsat, iti ticket ko, ticket. Kat, di to go mo kakabsat, kat eksakto. Tapos, di tao, di sangwanam kakabsat, kat di tumang mo, iso di ayan daily ko, di to go nan. So, imagine 12 hours nga kas di plaster mo. So, I had to stand every hour, take a walk around inside that plane, you know, and do a little stretching like that. At awang kakabsat, matay tadaram. You know? Ngem digidya that the business class, they are traveling with all the convenience, luxury, and the best benefits anyone can have in that flight. So if you look at it, the business class, kanda come to economy, we are in the same plane. Right? And just as in life, all of us here, your neighbors and friends, we are in the same life, traveling. Namti ayan nga pagsayaatan kakabsat, datayong anak ti Apo, may experience tayo digijay best, greatest benefits. Today ti agda mga biyag, we can travel the first class because of the grace of God and His Word. Ngem masapol kakabsat, nga daytoy ikasom di private life mo. You have the privilege to travel first class, brethren. I have the privilege to travel first class. So what should I do? Deto'y private time ko ti Apo, masapol nga ikasok dito nga banag. Masapol or nagbasa ak ti Biblia, tapnon agsakdo ak dito, dagiti wisdom, knowledge. Agsakdo ak dito, iti comfort. Dahil pa nagbasa tayong ti daily bread, o kakabsat. Mano nga blessing ti nag-gain tayo di jay. Amen? You know, every day, picture it di jay. Nung nalpasak kun nga nagbasa, di kad highlight at. You know why I highlight is for the benefit of readers. Daking agbasbasa, di ba? Nakita yo, nung mabasa yo, di highlight at kas lamas na pimpintas ti agbasa, ngam di awan highlight na, di ngamin kakabsat. Kat i-post ko nga kasta, akat di kita awan daily bread na nga kala, di daily bread tayo. In fact, recently, at may isang preacher nga nag-message kanya, kat ko na pastor, ano tong ginagamit mo na daily devotionals ko na kanya? Ma-curious kasi nagpipintas ngamin. Di ngamin kakabsat, di kita devotion tayo. Iso nga, data aldaw nga di ka nagkararag, kung di ka nagdevotion, awa, economy class ta biyahem kabsat. Economy ta biyahem. Puro tuok ti mariknam. Ngem no data nga bigat, nagdevotion ka, kat balunam nga agmalmalam. Akat ala business class, data biyahem ma. Uri ada turbulence na. Ngem adda something kakabsat nga mangted king ka, ti kirid mo na espirituan. Business class, data nga travel. So as God's people, in this life, we have been given the privilege to travel first class. Amen? What a blessing. Kat tipagsayaatan na, libre.
Hanggang makatravel ti business class ti aeroplano, no di kagbayad. No ti bayad ti economy class kakabsat ka 2,000, ta business class 7,000. Worth it ba ti tabing agbayad ka 7,000, 1 hour ka lagtugaw? Di pa kada minuto kung kunam, 50 di jayan. Sa nga gasot di jayan. Napanan. Di ba nung kadjay, babay 7,000. Di ba? Pero no adayo, jay biyahin kakabsat. Hamo pampanunutan, jay kanginanaan. Kasi pampanunutan, jay comfort mo eh. DJ, necessities mo may provide. Naimas pwede ka nanti business class kakabsat. You know that? Naimas ti ka nanti kita dati business class. Damagad yung kong Pastor John kasi napadasan at naglogan ti business class. So ulitin kakabsat, in every day, we have the privilege and opportunity to travel business class. And how do we experience that? Masapol dito private time tayo iti apo. So, enjoy your private life. Enjoy your business class life. Amen? May ikatlo, kakabsat, nga karakteristik ti healthy Christian. Number 3 is self-mastery. Self-mastery. Tikait nga sa wanda, ito self-mastery, meaning, haan nga sikat ti master, no diket hanga DJ self mo, DJ flesh ko na tayo, DJ carnal, iti master mo, kat servant ka ka, DJ kayat DJ lasag mo. No diket maadipan mo, maiturayam, data kakabsat, nga tarigagay nga nainlasagan. Mamaster mo, you can master it. DJ nga tarigagay nga nainlasagan, maiturayam, because you are being governed by God. Healthy deta kakabsat a Kristiyano. Tati Kristiyano nga kanayon nga maitigkul ti lasag na, akat narigat nga umunsad kakabsat. Agasam, kanayon ka nga maitiklub, tati pakaitiktiklub, amkat di lasag mo. Di works of the flesh, covetousness, adultery, anger, envy, fear, amin di kakabsat. Awan, hantay healthy, no kasjay, ti condition, ti spiritual life tayo. Isu nga ti healthy Christian kakabsat, mabigbig na nga dua ti nature nga daking kwa na. DJ ti number 1 ma-realize mo. Nga dadjay makuna nga carnal nature, adamod ti spiritual nature. Nga no paiturayan tayo, kadeti carnal nature, meaning, DJ tarigagay nga nainlasagan, di ka nagbalin tayo nga carnal no kwa. Nakita yun, di picture nga impakitak dito yung kakabsat. Nga DJ carnal nga Kristiyano, although ti apo at daking kwanan, ngem di trono ti biyag na kakabsat, hambot nga ni Kristo, iti Lord, wano mangidalan king kwana, no di kat taymot sarili na kakabsat. Iso nga isot pa kaitibkulan na, di self na, han na healthy nga Kristiyano day jay. So first and foremost, ma-realize mo, at dadwa nga nature king ka, spiritual nature, ken carnal nature. Agpada nga adda inclination na, agpada nga adda tarigagay na, detoy na Diyosan, detoy na inlasagan, detoy na santuan, detoy kadakes kakabsat ti tarigagay na. So as a Christian, you live a healthy life. What do? You master yourself. That is yourself detoy. No di kat ti kunam, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, it's not myself, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. In layman's term, Lord, sikati driver, pasahero at. I trust you to take control of my life. Agtalekak apo ti panangidalan mo kanyak, sa anak nga paiturayan, saan ko ipalubos nga maitiklibak gapulaeng deti tarigagay ko nga nainlasagan. No diket apo babaan ti panulong mo mapagbalegyak digito nga nainlasagan nga bambanag. Tapnon ti kasta agtulnugak iti pagayatan. Ket kasta mamet ti kunana ta Hebrews chapter 12, 1 and 2. Kitan tayo kakabsat ti kunana dyan. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. The Bible says, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Anak ko na ni Jai, let us lay aside every weight. So identify him. Anada dagiti banag ti biyag mo, nga isudat makapadagsen. Meaning, unnecessary things.
Lay aside. Even as I speak right now, amok nga tiyapo, makisarsarita kang ka. Tauray awan pa'y dito nga preaching, amok nga everyday. Tiyapo iparikta na kang ka, madideta nga turong mo, madideta nga obraam. Lay aside every weight. And the sin which that so easily beset us. Iwalin mo di gito, kunana. And let us run with patience. Agtaray tayo nga naanos the race that is set before us. Self-mastery. That quotation tayo bigat from a Christian philosopher. Kakabsat. Nga ni Hugo Grotius. Kat dito yung kakabsat ti study nga nag-concentrate na kat maipanggap iti society. Kat inad-adal na kakabsat, maipanggap ti society. Being a Christian at the perspective na nga na Diyosan. Kat ti kuna na kakabsat, hamo maiturayan iti kingdom, no dim kaya nga iturayan ti probinsya. Madim maiturayan ti probinsya, no hamo kaya nga urnusan ti may sa asyudad. Hamo kabalinan nga urnusan ti may sa nga syudad, no dim kaya nga tenglen iti may sa nga village. Madim kaya nga tinggan ti may sa nga village, no mismo nga pamilyam ket dim maidalanan. Ket marigatan ka nga mangidalan ti pamilyam, no mismo nga bagim, hamo kaya nga iturong. Una, narigat tayong agpaiso nga ibagay ti pamilya tayo nga agserbi ti apo, ket di tayo iturong ti biyag tayong agserbi ti apo. Narigat tayo agpaiso nga bagaan, digiti anak tayo nga kasto ti aramidem nga para ti apo anak ko, di tayo nga maiset ti biyag tayo kaday nga banag. So it all begins with us. And in us, if we want to be a healthy Christian, aware tayo, duwa nga nature. Kat kunam to no agawit ka, dati ko ng pastor, dati man ti lasag kon. Apo tulungan nak nga mapagbaligyak dati nga lasag. I want to be a healthy Christian. Self-mastery. I hope I made the point clear. I need not overstress it. Let me go to number 4. Dito tayo palagpating gagabsat. Napintas nga ituloy, amen? Oo. Kasla ti arig na dito, ikat idiubing kami, manmanukam lang nga makaramraman ti Pringles. Amoy ti Pringles kakabsat, para kada kami ti Pringles, kasla first class iso na nga merienda, Pringles. Dete kasto iti lata nagakabsat nga nakutong. Iso nga no addamang ted kada kami ta, di da kamot, igat-gatanga nga min Pringles Makaramang kamla Pringles no, addamang ted. Ngemhang kami mo't kadag biribirok. You know, that was good. No, the Pringles mi mangang kami, ngem dua talo laeng nga talo kalubam, kaman idulin yan tayo pagipanam tibado, ti cabinet. Da cabinet mi nga makupin pagipan ng tibado. Siyempre, aglin na income kinigle na, madamdama, baka kitam di Pringles mo kat nagudwa mo ta sigudal. So, mga lakat talo, ilimod mo di pang idulinan. Inutom kakabsat, gaputan na imas nga road. Kastamot, deti message tayo. Pringles deto, amen. Number 4, characteristic of a healthy Christian, consistent example. Timay sa Kristiyano kakabsat, makitam nga permi nga nasalunat, anak at the other term pa iti nasalunat, kala da Ilocano na pa yung Jack magawad. Mayat ti kondisyon ti Christian life na kalakadjay. No kumalugan kakabsat kat roadworthy, oray yan at anytime nga kayat mo nga ibiyahe, awang parparikutom kakabsat nga detay, baka maisinat ligay na, uno bigla nga nagtamaki na, roadworthy. So ti Kristiyano kakabsat nga roadworthy, kan healthy, makitam kingkwana iti consistent example. Amuna ma-realize na nga tibiyag na saan lang nga para kenkwana ngem bigbigan na nga dadatat tao nga mangkit-kita kenkwana. Ket kunana iti sarili na apo deti nang isa Adam kanyak unig man ti pamilya uno friends sa dinnuman. Kayat ko apo nga uray hande ibaga nga sipsiputan dak. Maipakitak kadakwada apo tinapintas nga ehemplo.
that I will become the standard. Dito kuma amom tinagpintas ko mga kasla comment digiti friends mo kat DJ atituladon niyo kunada kuma. Referring to you. Isuna atituladon niyo. Di kuma DJ na tituladon nga babae ni nakapaldaga na yon. DJ kuma ko na ginanang, DJ kuma anak ko tituladon ni nakadesente. Haamag ka dete, panangi kumpara tapno iddepo mo no punjum jirik na DJ tao nga pangibagaan. Nga makita na nga, no ada na pintas nga tuladan, kasi amin tayo kat manulad, hangkad eh. Kunana or di pastor, iso nga nakapasaka nga ti exam matatalag, kupkupya ti ubram. Iso nga nangatot, grade mo idi, iti written kakabsat at assignment at di ka gas assignment ngam no kabigatan nang kat alam digiti notebook ti classmate kopya mo. So adakad tao dito nga hanamot agtulad manulad tayo amin. Di ba? Uriyan na papanam agpapugis ka kumagat di man tituladan. Manulad tayo amin, right? Ket kas Kristiyano dapat datay iti makuna nga model. Datayo ti dapat model iti dayti nga lubong because we are the lights and salt of this world. We need to stand and make a difference. Let's live up to our name as Christians. No Christian kunam ti kayat nga sawon deta model. No Christian kunam no believer kunam ti kayat nga sawon example. No believer kung na tayo kakabsat, ti kayat nga sawon deta, pagwadan, pagtuladan. They jay ti meaning ti believer, pagtuladan ti na espirituan, pagwadan ti na Kristiyanwa na panagbiyan. You know? Oh. So, be a model. Bagaman ka deta kaabay mo, be a model. Baka sa balit pagawatan nyo, deta ko nga be a model kakabsat ha? Mapangkay to giti kunada nga rumamparampa, di dagat ko, ano, ubram si ka, kat Kristiyano ka, kat, di ba impress ni Pastor, be a model? Ito, model na ako. Hindi yon ang ibig nating sabihin. So, no Christian ka, kat healthy ka, aware ka ti bagbagim. Do you agree with that? Makita yung kakabsat nga, Kristiyano ak gaya mo, believer ak, masapol nga ipakitak iti rebeng nga klaset panagbiag. Kat dapat ti makita da kanya consistent example. Be a model. Be a light and salt wherever we are. Amen? Philippians 3:17. Philippians chapter number 3, verse number 17. Brethren, be followers together of me. Kunana, surutan dak no kasano ti biyag ko kat tuladan nyo. And mark them which walk so as ye have us for an example. Di kahit nga sawan, kita nyo digijay kas kanyak ti panagnana, pagbalin ninyo idang ehemplo ti biyagyo. Iso nga mo yung kakabsat, ti prayer ko, as pastor, kas ti ngamin ti set up na, ti ubing, nalaklaka na nga mag-grasp, DJ pre-preach ti pulpit, numakita na kada tayo nga naganak. Kasi kastoy deta kakabsat. Kita nyo no siyak nga pastor iti mangi display, agad amok nga ma-appreciate mo. Ngem sa balit impact dete miyembro, no ti makita na, kan mangi testify nga may panatnag, tay padanan nga miyembro. Kasi agpadadan no siyak nga pastor, mabaling ako na, na pastor, maaramid mo deta, pastor ka ka. Ngem no miyembron tinagkunagat amuyo kakabsat talaga na prove kut giving no kunana. Akat sa bali, di impact naging katapada mamiyembro di jay So sana po dito sa ating church, datayo nga nabaybayagan na Kristiyano, ipakita tayo di consistent example. Dito nagado ti cheerful givers tayo. Awang pagkunaan yun nga young people. Isong habang nga ububing kay pay, kita nyo ti biyag di gito nga cheerful givers. Adamay sa nga kabsat, itay kunanagat, Pastor, ikarkararag kung haruta, adda kumamanen, iti kasla project tayo, no, something nga, paka-challenge ti pamatik, tayo increase kot pamatik nga mangtud, manang kunana. Paunay ka detan, amom no cheerful giver, kaka talaga birbirukem, iti mang challenge, maging ka nga, i-increase mo pa, iti pamatim, ti panangtud.
kat kuna kakabsat, urayan nyo, umayon. Timang challenge, ti pamati tayo, tapno increase tayo, ti panagtalag kan giving tayo. Umayon kakabsat, amen? Ibagam ta kaabay mo, fasten your seatbelt, mapantayong kuna. Oh. Iso nga datayo, tipay may isa na tuy kakabsat, uray ka dihan na may palpalagip di gijay nga issues, masapula faithful tayo lata ka di gijay truths nga na isuro ka datayo. No na isuro king kan, dapat permanent di jayon. Hanga gaputahan na mai-remind, hanggat agbaliw tayo tumanan. Haang kakabsat. Kala kumao, na adalmot pa nagpaldan, na isuro king ka nga truth, ituloy-tuloy mo di jayon. Urehan nang maipipreach una hindi pa nagpalda, aramidam consistent example. Let's be faithful to those truths. Amen ba mga kapatid? Oh, healthy Christian no kwa di jay. So what have we taken so far? A healthy Christian has number 1, staying power. Number 2, strong private life. Number 3, and number 4, consistent example. Oh, agawid ka ita, ada pampanunuto mo. Ita nga lawas, dito nga message, ada pagpampanunuta mo. At danton ti ireng-reng ti apoging ka, ti kanito nga medyo makalipat ka. Oh, malagip mo, di priest ti pastor. Malagip mo ti lesson iti Sunday, kastoy. At dan, ti mabalin, nga ipalagip iti apoging ka. Glory to God. Excited ti manin ita nga lawas, anyaman ti karit nga sumangbay.